Hello, Leute ho no bon, sabin se bai tu ni ko video tha sim the ya dam na ap wa kai Jesu Christa thang wa nom han lang tu ni ko hin video isim diu he le tu akhang pu a poi mo dinga ka gel je ken sim hin a je chu tu lai khanga hi online na payment atam zone i bol ta bin on na hin app sa konin mi sum ipg ta bin hi chu a hi ki pi khel jong sau sau ding jong ka geng cha en ai le ipe khel ho hi ala do je jong ki haji ta lo chile hi chen chung chu na chu thot khel ho jong chu ikola ikho pi jong la mi atam zone hin le ji ta lo 100 na 99% in ale diu ta san om pon hi chun ichita bang ho chu hi kha teng a hi lo le khat to win e le phla kha asum tam pi pi thot khel kha hi le iti bol ding ham ti hi kain sei ding hi in iti le la do the ham tu khanga hin ptm te le government in jong cho complain bol na the ahin sim tan wa ise diu he le complain bol na diu hele government platform khat he in npci aketi in hi chun hi chi npci a ko na cho e hon sum le mo kit the hiding hi in ye chun nang man he chi a chun no complain ho cho register na bol nga jin ama hon study a bol diu chi hi transaction hi adi nai ama hon hin akibol khel hi tiu a le nang account na cho tum chung le lu kit the hi tun ale bol dan cho ga veo hi to giti bol ding ham diu hi in tu a hin ga veleo hen google search bar hi ga click mo hitin na click zo teng le hi cha hi npci na ta de hi in hi chin ipi ko do ham tele national payment corporation of india kiti hi in tun search ga click mo hite search click zo teng la chung pe na hong hi click diu hi chi na click zo teng le hi ti hin min tin veleo chun tol to le chun cha hin consumer kiti lai ta he ga click le chun hi ti hin hong min tin heti hong zo teng le nangman UPI complain hi chilai hi na click di hi chi na click zo teng le tol to le chun heti hong maintain hi chen thil tampi complain bol the omin transaction pin account registration SMS login kiti adar dang dang zo omin hin la hi cho chu che lo di hin tu ai transaction pa bo ga vel hitin transaction lai hi ga click le hen heti hin hong maintain nature of transaction kiti a hi nangman hi chila hi na click nga hi le hi ti no maintain person to person khat la khat ki thot khel hi ai le hi chi select ding ai lo le khat nin merchant ho athot kha hi a he le ni ani na pa hai so dio chi jo teng le tua hai abana hi select issue type ati hin chila hi ga click le chun hi ti no maintain nangma chun chi a hi tampi yong na len the in tampi o min hin la tampi sei daw hitin ni ga se hitin amasa hi incorrectly transfer to another account hi che hi le hi chila hi ta hai na click ding ahi lo wa ahi le fraudulent min na le tha kha hi le fraudulent transaction chi hi na click ding